bou ne wamba buri iguru muno ugima ba mwiri ndene ya Meru County ibukire mbere ya antu ba Meru bathira ni miario yororo kuma kanywene ka Julius Bije wa MC wa Mwanga ndege shugo bunge ge Central Imenti na bobo bumetanyo me minister kana siezi ogima ba mwiri ndigurune kwithira akigwete imo cha cibitare chikoneni aja county ya Meru kwithira chirina ungumania kujukia mbecha kathomba kuma kirena cha hef bakejoka yaje kubera bakabari gitotheri na nyumene aje bakethera bagitangi mbecha kirena cha hef cibitare public yegwatina kinya chanto biomedical wati Njaikim Kobo na nkoroki bori ogima ba mwiri ndene ya Meru County nikine onto cibitari kumba kwithira ikirithia mantu ejo na gwatuika obate kumenya ja munene wa urigitani ndene ya county ne kwa hivyo uchunguzi na inya kuhakikisha akie kumenyekana na urio utumite mantu jakarika vile kwina ndawa ikoejanwa ndene ya Meru thaiji ikira gwa ichiampio na chianjoka antu bali mobali tabaka thimwa antinyo thimwa na machine siritaga era mwiri akathimo tu raja na mugoro thimo nyora na murigi na arikia kuthimo raja kanenkerwa ndawa na itorone ke news yegoro baba ingi bamwe na ndone nyago ntuko mwataraka na ndene ya Meru ko antu bakua na bangi bomba kwithira bakiaju ankoroki uria baraje tubagita cibitari nikino ntuko kwitha gwikarika au no gima bomwire butegerete imbio yongo ukwithira gukaritie kagutuika ugima bo mwiri gintu kira bagutegera mbere mono indaktari urio kwaria akalingwa transfer akerwa akire jorana ndi ujo araikirio kuraja uria turagweta gwito mugambi no ntu bakwaria mantu jakuga mbeja cio ugima bo mwiri kwina ma Nkoroki Mbije banethiretwo akiuria rwang'iro ugima ba mwiri aja county ya Meru gutegera mantu uria kwagirite na tikuthira bakimama toro gutigira Meru ni bakuthira bakinyirika wa makiariria ngavana wa county ya Meru so ankoria whereas ugima ba mwiri ibunyitie mbecha na shilingi milioni 80 kankuga na ndia gukwenderea kuthuka nkoroki ndene ya Meru ndone nyamunene mutongeri wa Meru akiaria kiugaga yes yo manda waitende na cibitari na uga agaikio cibitari ndawa kugura ndawa ibo bwega nonto cibitari tina ndawa iu ende ku agaikio cibitari wengwa ikinya kurikia kukava egembe etatigania eta cibitari cionde cia imenti bwa cibitari 60 na mbuga na mugwanja then inya barabara ajitwe omba kwithinya bajiruye nkoroki bare mo gwitethia ciarege kwithirwa launch kuna sub county medical officers kuna ward administrators members of the county assembly onde bagita kuthithia mantu jaria kenda jomba gwitania uri mona mpu ura kumbikana kukirikia akwenda kuga rwaria ruru ndene ya news irombete gwikunya ndene ya assembly mweri jwa iri na monkana ndi resort itiromba kumenyekana so is important that minister omba kuga the national ka county ni yumire ionanie ni atie gukaria antu bawe kiugima ba mwiri mantu ya everything you kuna seriousness iraja ko deserve na ja attention na mbeja cia yuga tugekiomba gukarua kena ni muongo yetu ya Meru jomba kwitha juka libo bwega na yo ino gima wakirekera kwa kinyamba maba Meru na bare atongeria bonekena mo star jombere ngathitine withira beka ga michemanyo mature na mono andine Mwanga MC wa Ntereji Njoki ndarigare munya ndone nyago etu kwina utoja bu gutuika antu ibachemanitie ruarua mwakene jojo na bamukona bakibandiki ngathitine bakiuga ibajukiro baraiko cibitari bakira wi murimo jwa mpio bena juu na bagiko cibitari kwatuika bakoewa muthega abakona thina nkoroki untu bukwithirite uturigaretie zaidi kuma tauni nene Meru inke reporter Meru TV Mbeto Frank Munene